Kardom Pinyada Birta Long Penelisami Raniti Mumpi Narjoita Birtang Tonpen. Driver Association West Karbi Anglong Metangasa Hemalong Paikuni Nipai ICR Sorkar Pen registered Driver Association Atuma Pan Kapanong P Identity Card Gari Quebec Lapen Kachongda Dun Abang Puatuma Pan Kipika Pazra Zemeka Paman Ponabirta Peranki Hundro Kropen Birtana Pale. Star Coursing Teron Mepu Driver Association West Karbi Anglong Pen Mechipa Puponsi Driver Association West Karbi Anglong Observer Philip Timu Vehicle Owner Association Amepu Krishna Prasad Sharma Tum Chetongdon. Gari Quebec Voyatum Methang driving license Dopoi Pitseta Me Sorkar Pen Kitik Pon Gari Quebec Along Kachongda Donatuma Pan Kapanong P Identity Card Kido Laki Akenang Sot. Lasi Abang Putin Seta Me Gari Quebec Pen Methang Ahemarit Kachelana Atuma Pan Ke Akenang Sot Pusi Meyalong Chethan Chimumpon. Driver Association Officer সমবেত হৈছো হোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যিসকল গাড়ী চালক আছে গাড়ী চালকসকলক আমি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকা চালকসকলক আমি আই কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ব্যৱস্থাটো আমাক কৰি দিছে যিসকল গাড়ীৰ চালক তেওঁলোকক আইডেন্টি কাৰ্ড দিয়া হৈছে আৰু যিসকল চালকৰ লগত গাড়ীত কাম কৰে লেবাৰ শ্ৰেণী তেওঁলোককো আমি আই কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আমি ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং লেবাৰ ইন্সপেক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশাৱলী মতে আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছো লোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলৰ হয় গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া লাইসেন্স আছে লাইসেন্স থাকিলেও তেওঁলোকৰ মূল তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে এখন এছ'চিয়েশ্যন থাকে সেই এছ'চিয়েশ্যনৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যন গতিকে ভৱিষ্যতে যদি তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধাও হয় এই এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টেও তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিব সেই উদ্দেশ্যে আমি এছ'চিয়েশ্যন আৰু গভৰ্ণমেণ্টক সমান্তৰালভাৱে ৰাখি আজি এই আইডেন্টি কাৰ্ডটো দিয়া হৈছে ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েশ্যন লা পেন কেলিতুম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট পেন এলিতুম পিনি কাছে ঠেকলং বাং কেলিতুম গভৰ্ণমেণ্ট পেন ইছিয়া আইডেন্টি কাৰ্ড লং ল লাছিয়ালা এলিতুম ভান নাকে ক্লেম পি লা অফিস lang litung claim akord titum hansame churu parlo Bangso identity card kidu pen kopine kisung kacetong nang ahut akirap thepik pusi meyalong driver doan atuma phan than mumpon Dhansari constituency ka parlo Dhansari thing pijang arong along pinikukia khe atum chawang kut festival mesen pen kapachun pona berta kat news asa hemalong berta nang pale Kuki youth satum pen patir piponsi Dhansari thing pijang arong along Pini kuki akhia tumarong aje mate Chabangkut Festival Misen Pen Pachun Pon. Chabangkut Festival arong aje along aluhi sarpo aman pen Dhansari MCC amepu niren mai bangsa la pen ongdung atum chetongdun. So also dance ko wale issue hoye. Pele kita to modification koi kina hai. Sorkar pen kapin khat ateng si Phaikoni Nipai ICR ni Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited Hamren along reson card ki duat toma phan achik lo jonwanga sonsi sangkiron pona berta perangki hundro kropen card news asa hemalong berta na pale Nona chiklo bangke aron killer pado ponsi vaccine ka chepi tang ang thek alo ki duat toma phan asi sangkiron ponchot La swalong vaccine ka chepi pelang atum duan seta mela dakamat ok pran kilang asai ki atum pado koksi akijoy pen ing prim ki piawar sai seta me padapon La swajok bang pharo societum first dose ang prim ka chepi donatum do pusi chinidon Sela secretary la pen staff atum doan tasipini labang soa scheme pen pate akajoy pen biji ke chepi la pen la pradhan mantri garib koilan kiduk kila kapan sang keron la soa mai la si labang soa mai long alitum kecengsi ilitum tahun komite hen pensi ala akajoy sang pen kapapi poni pasi alang pan pen Sangkiron apen vaccine ki piaja mekalong Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited a chairman Joy Ingti Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron lapen Hamren Subdivisional Hospital Management Board Chairman Arsong Ronghangatum Chetongdon Meyalong kopia potsi vaccine ka chipinang ko kalam the rata phan than paklar ponde ta phisi ing prem ki pi lapen sangkiron asai sitame padaponlo Nan malam so porpan bir tamoy ton iksna Nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangti non penke ma thanang nilo alon medical store
ke cheng si karbiang bong pen kang pucheng pharmacy lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajat aduai ni nang ji sita ladak longpon ekje lapen kilong ya duai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekje la Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nami tunta humre ignot an sose kachini jiapan la abel ki pia number along humre iktame আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বাইতো কমলাটো খাইছিলে নে আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dhenamo pit puthat birtalo wangthulo Dipu pen ke lo kilometer square hini Lamding Road Sikari Bay arong ara ratuma phan rat cyclem bangtuna sing rong pharpen don phokep ara ratuma phan phaikuni isiarni bo phong asar ahemalong pe kar om kiran pona birta kat news asa hemalong birta na pale Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Kapen Kara Teng Pen rat cyclem bangtuna sing rong phar ari teng pen Lumbazang constituency ka parlo Lamding Road kilometer square hini Sikari Bay arong along kido Nepali Chakma lapen Karbi ara ratuma phan pe kar om ron ponlo rong ara ratum la posona war cycle long apot aninga klong pen juna sing rong para phan ka chero pajir po kang samapura hot masap sovet sita pe kar om kenang sot puma thasi neli Lamding Road kilometer square hini Sikari Bay arong ara ratuma phan pe kar om ron pon long lo Lason si non kiwang jilang an sitame break jamadim along sitame kisung det kiboy de ratuma phan kira ponjia phansi chisik pongno pusi pherang ke anglo juna sing rong parpen ningje pon Pini nili pihiron alam thaigan thai la pui pula dak berong ara ratu kisung ke boy la penon kang sam adinang lili lasi blengkere pak pen sitame nili alang litum han matha pen rom iglo mati pajir iglo lapen nili ka pajir long aja kong tame lagi nu ka phek dali lo CM sa nangkang hon pon mati jakong orang nai pipon ajo ini sini nili pini kado ka be dagarong arat phan sitame nili ipak vet a blanket pen sitame nili ron pon iglong lo lapen kibang ji an sitame dagarong uphan ali nili kap ladak nili tum 12 kilometer berong Sikari berong long alangli rong phara sanghu alangli mene pupede le jo sitame rong phara sanghu alangli CM along bate BJP along alangli kachirabdun lapen ke alangli kachipaduk matera raphan kaching hon kachilang pen lasi pini ning kreng ning thia pornang li tanglo lasi rat sung deji pura CM Tuliram Rong Hang along alangli chuning ridam pen CM Tuliram Rong Hang ta alangli kachijin so pen ajok rondamo ente dah pupen alangli rong phara sanghu phanjakong horang PC non alangli dak 12 kilometer Sikari Bay rong along laha komol nangron lo lasi rara tumta ning samlo lasi ni tum ni ning chi thedu je alangli rong phara sangho la nonateng ke claim ba nikang hon pulutangte mu asona sona develop ahin sitame rong long develop kimi kichok gia phan CM penching ki bom si CM Tuliram Rong Hang ta la sonang ra bom si alangli tanewan pi bom popusi nilining thepon si nililam thel aning ton kawlo ka Nilip ahawar koila mati pestroid koil mati lun chito kabonda patangsi prenify thom ke pra ICR ni koila mati Presbyterian Mission Reverend RC Jokhuma Horalong kang pupona birta pherangki Peter Tronpe birta napale Barla nang le podok dok po music video album volume 2 kedam tang jangmia cheklo ni phai inquiry pli pen ni phai inquiry nar kep arni an harchi kenap asai pachun ponalong lun chito along bang thong kep atum chepar jandun lapen harchi kenap asai koilamati ahawar ang bongsi pachun pondo laso music video album a director koilamati pastorate pastor Reverend Sumial Lal Muan Punya Pachua recording and editing Andrew Lal Lunthara conductor Rajan Rongpi lapen Simeon Phangchu atum hello Labangso Music's video album volume 2 kang pua bang Karbi Anglong Presbyterian Church Senior Reverend
Primingson milik Arideng pensi ing pupi pondo lapen la so music video album kelong jedim lake Koilamati Pastorate Choir pu YouTube channel along si longpo pusi pachini pon Jor ada itu Koilamati Pastorate abang so Koilamati PMS school Holalong ni tum abang so video release dia fancy ni tum standing committee tum fencing YC abang so program ni tum munar lo pen non ansame ni tum mission pen abang so kam ani tum pichun theklo anam tame akero pilo la penal tum media tum stame abang so kini we jadi tum release lo sudah kata ko e pache thang konja pana tum tame tu pilo la pena tum tame to rolo Pinia berta pangela pansi kang ton iklong domethak me kurang tu.